I kako ide ljudi, The Kitchenzix ovdje? Primetio sam danas da postoji jedan jako čudan fetiš, a to je ljudi se lože na otkutijavanje proizvoda. Tako da, Kitchenzi vam je za danas spremio direktno iz Win-Wina. TP-Link Reliable Choice. Znači ovo je USB adapter koji gurnete u kompjuter, i onda možete da primate Wi-Fi. Pošto laptopu imaju to u sebi da vataju Wi-Fi, a desktop računari, to jest ovi obični koji svi koriste, nemaju, vi morate da kupujete znači ovakav proizvod. Kako se pametno, a? Znači dobar je za video streamovanje, internet, znači ono Skype ili gameovanje. Podržava ga i Windows 8, znači ima 150 Mbps, šta to znači nemam pojma, znači 2 GHz, ne razumijem se, stvarno prvi put koristim ove stvari, brate. Sa strane imam isto još neke seksiozne, znači, informacije, kao što je da je ovo USB. Nemoj da lažeš. Tako da, ajde da otkutijamo, znači, ovu ludnicu. Znači, vadimo ga odavde, evo ga, dobili smo ovu kutiju malu. Wow, ne mogu da verujem. Pogledaj, imamo uputstvo i znači ovo je bitno, driver. Sad neki kažu da treba da se skine driver sa neta i da se koristi najnoviji driver koji je na netu. A ne znam ko to već priča. Nije bitno. Znači da treba da se skine driver ovaj, da se ne koristi ovaj, da se skine s neta, ali kako ćemo mi da skinemo sa neta ako je ovo uređaj koji nas konektuje na internet? Ovdje je Quick Install Guide, znači to ne je ono bitno, pošto ja ovo prvi put instaliram. I evo ga, ajde bež ti, i evo ga Sunđer, on nam treba. I evo ga znači naš seksiozni uređaj, mislim moram da kažem da je seksiozan koji. Znači vidite vi kako on izgleda, znači ovo je ludnica, znači TP-Link, ono ovdje se uključi taj to i ova antena se stavi. Tako da, ajde da probamo. I idemo ljudi, znači ugurali smo znači ovaj TP-Link USB u kompjuter, ubacili smo disk i pojavili nam se ovaj prozor. Idemo auto run, to jest auto run, kako već, i znači ovaj ovdje selektor, zato što smo ovaj uzeli, razumiješ? Idemo install driver Unity. Pojavi nam se znači ovaj installation guide, idemo stisnemo next, znači idemo ovdje ovo install complete, znači ne samo driver nego sve kompletno. Ovdje stavite D ćete, znači ja sve stavljam u D zato što mi je na C sistem, evo mali tips, znači D vam je sistem, tu ništa ne instalirate, čak ni Minecraft. Idemo next, idemo install i s pomoć filmske magije ćemo da ubrzamo. Kad smo to završili, znači otvori nam se ovaj prozor sa Wi-Fi-em. Uz ovaj seksiozni uređaj dobit ćete znači ovaj produžni kabel, znači da možete lepo da ga držite ovako u ruci i da čačkate lice i nos dok bledi. U stvari nemojte to raditi. I znači to je sve za sada, a mi se vidimo sljedeći put. Ćao!